अहानबदा मयामबो चेसम नवासना तरामना ओक्सरी अमदी इकाई खुमनबो उच्चरी ngasisu mayamgidamak wari amakak puduna laksari mayamna nungsibiba support tobibadagi subscriber lising nifudi suba ngamjare mamangda so aina haizakiba 50000 subscribers subada give away ama tawjagani hawjikti wari se amuk taminarasi miyamgi mangda uriba floor ani leba yumsida pektak toba family amakak lay imung sigini haibada awat apa amata leiti haiba yai lockdown gi matamda miyoi ayambagi business loinamak down chatlaga lay adubu imung sigi business tadi karisu akaiba amata layramde adubu nongma family sida thodok amakhak thoklammi police personnel cham hena thodok sigi matangda investigate tonaba sinarami ngasigi thodok si madhya pradesh ki city ratlamda leiba solangi family ko bai mung amada thokhiba thodok ta yumpham moibani mafam sigi namkin si yamna maming chali ratlam district ki manung leiba उद्योगिक पुलिस स्टेशन कोन मफम सिदा राजीव नगर कौबा एरिया मलई मफम सिगी बिनोवा नगर रोड की मुक्तिदाम की मनाक सिदा लैबा गली अमदा सोलांकी फैमिली की युम सिले फ्लोर अनि की मरम चाना सारबा युम अमखकनी युम सिगी मथक इथंग थंगबा फ्लोर सिदा भारादा मियोय अमखक लई मियोय सिगी मिंगसी जोएलिका चार्ल्स कोई मसागी चही कुलहुमदोय सुरमी महाक से नर्स अमखकनी रातलाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग दा महाक से थबक तवे महाक की असेंग बहरक फमदी गुना डिस्ट्रिक्ट की लुसेन गार्डन हाइरिबा मफम सिदगिनी अदुबु रतलाम की राजीव नगर दा बरादा लैबनी युम्बु की फैमिली सिगा जोएलिका का खरा अदुम क्लोज ओइरमी फैमिली सिगी मचानुपी दिव्यागसु मरुप ओइरमी फैमिली ओनर सिगी ममिंगना मसा की चही यंखई सुरबा गोविंदराम सोलांकी कवी महाक की नुपी की मिंगना मसा की चही निफु तरेत सुरबी सरदा सोलांकी कवी मचानुपी अनि लई ahal sigi mingna minaksi elais mona aduga ani subi machanupi gi mingna divya chahi kun mathoini machanupi ahal minaksi di mayu makai pale mapuroibagi laifamna naya gaon gi nehru nagar da oirami mapuroibagi mamingna suras elais subam kawi rajiv nagar dagina naya gaon gi distance chawrakna kilometer ani muk oirami govind samkakpa miyoy amani aradhana case kala kendra da samkakpa gi thabak tawi mafam sida thabak tawrakpa chawrakna chahi kunithoi muk surami महाकी नुपी सरदादी युम यंगसिलगा लै मचानुपी अतोंबी दिव्या नर्सिंग की मही मसिंग तमलगा लै अइना हाइजरिबा वाफम सी लॉकडाउन मतमगिनी दिव्या की कॉलेज सु क्लोज तौरगा लै मरम असिने दिव्या मचे मोनागा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अमदा प्राइवेट की थबक तौरगा लैरमी गोविंद राम की युम सिदा भारादा पुन्न मियोय मंगा लै मरम असिना रूम भारादगी सु इनकम खरदी अदुम लाक्लमी अहान फ्लोर सिदा सोलांकी फैमिली से लै ग्राउंड फ्लोर अमदी अनिसुबा फ्लोर सिना भारा सांदोकलमी भारादा लेबा मियोयसिंग असिगी मनुंगदा जोएलिका चार्ल्स सु अमनी महाकी एक्टिवा स्कूटी अमा लै महाकी मिंगदा लेबा स्कूटी नते खंगना चानबा मियोय अमगिनी महाकना सिनबनी वाफम से 2020 की 26 नवंबर सगोल से नुमित किनी मतम से अयुक की पुंग 9 मिनट 10 मुक्तारमी जोएलिका फोन से सिनरगा महाकी रूमदगी मखादा कुमथरकलमी महाकी रूम से अनिसुबा फ्लोर दा लेबनी मखादा कुमथरकलगा येंग मदम हाकी एक्टिवा से लैब थेंगनरमदे युम की ममांगदा खामगा अदुम थंबनी 25 नवंबर की इवनिंग दा महाक से बाजार चलुई हलकलगा एक्टिवा से युम की ममांगदा खामलमलगा रूम दा चाक एंजांग थोंगदुना चारगा महाकती अदुम तुमलबनी एक्टिवा से लैरमदबसिदा युम्बु गोविंद अतोपा मफम दका खाममगद्रा हाइना खलमी युम की ममांगदा लैरिबा लंबी से खरा पिकतक तवी गाड़ी अचौबा अमा लाक्लगदी स्कूटी की मफम से होंदोक होंजिन तौबसी ममांगदा सुथोखिबा लैख्रे मरम असिना जोएलिका ना महाकी एक्टिवा की सोसी युम्बु की युम सिदा थमी जोएलिका ना महाकी स्कूटी सी अकोइबदुदा येंगलगसु लैबा थेंगनरमदे मरम असिना जोएलिका युम्बु की लैफम सिदा अमुक लाक्लमी थोंग से लोंदबना मापानदगी हाइफेटंग थेंगबदा अदुम हांगलमी दिव्या की मिंग कौरमी अदुबु जोएलिका ना इमुंग सिदा हेक्चेंगलकपदा मंगोंदा स्ट्रेंज ओबा फीलिंग्स अमखक फावरमी मनु सिदा पोचै मयाम अमा कोई चाय चारगा लैरमी जोएलिका रूम अमगी माइकई तमना चलमी रूम मनुंग सिदा तुमदुना लैरिबा गोविंद अमदी मागी नुपीगी मिंगसी कौदुना हौदोकलमी अदुबु पाउखुम अमता पेरकलमदे रूम सिगी मनुंगदा फ्लोर मथक्ता ईसु ताब थेंगनरमी मसी उबदा जोएलिका पाखतलमी यामना थुना मखादा चेंथरकलमी ग्राउंड फ्लोर दा अंजलि कोबी नुपी अमसु बरादा लै जोएलिका ना महाकना उरकलिबा फिबमसी अंजलि दा हायरमी अंजलि सु फिबमसे येंगनबा युम मथक्ता काखतलमी महाकसु लावरगा मखादा अमुक चेंथरकलमी युमथंग नबदा लैबा बिजे कौबा नुपा अमदा वरी से अमुक लैरमी तम तम लेखाई सिगी मियोय कया अमा मफम सिदा पुनबा हरकलमी कनागुंबा अमना पुलिस तसु पाउ पिखिरमी अंजलि अमसुंग बिजे ना मीनाक्षी दा कॉल तौदुना पाउ हाइखिरमी मीनाक्षी सु मपुरोबगा यामना थुना लाक्लमी इमुंगदा ममा मपा अमदी मचनुपीना ओइबा फिबम सियंगलमी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन की इंचार्ज महाकी टीमगा लोइनना मफम सिदा यौरकलमी
थौदोक थोफमसे फजना यांगसलमे रूम अमगी फ्लोर गोविंद हिप्पगा लै फमुंगदना मागी नुपी सरदा लै अतोप रूम अमगी थोंग मनाक्ता दिव्या तारगा लै मियोय खुदिंगमक्की कोक्ता इंजुरी लैबा थेंगनरमे येंगबदा लोकल दा साबा नोंमैगुंबा सिनरगा हालंबा मालमे मफमसि मी मरांग कायना ताई लंबी सिसु अदुम लेप्तना मी चटनबा मफम अमनि सिगुंबा मफम अमदा थौदोक अमा थोकलंबसि खरादि ngakningai oirame थौदोकसिगी पाउसि यामना थुना संदोखिरमे पाउसे फंगबगा डिस्ट्रिक्टसिगी मकोक थोंबा अथॉरिटीज अमदि फोरेंसिक टीम सु यौरकलमे मीडिया मयामसु थौदोकसिगी पाउ लौबा यौरकलमे फिबमसे उरगा थौदोकसि हौखिबा नुमिदांगदा थोखिबा मालमे कईगिनो हायरगदि हौखिबा इवनिंग फावबदि सोलांकी फैमिली मियोइसिंग चथोक चसिन तौरगा लै जोयलिका युम्बुगी लैफमसिदा इवनिंग की पुंग 3 मुक्ताबा स्वाइदा एक्टिवा की शो थंबसु संगलुई मतमदुदा इमुंगी मियोइसिंग लोइनमक टेक कायदुना लै मिदांगी पुंग 4 मुक्ताबा स्वाइदा गोविंदसु सैलून की दुकानदगी हलकलमे ममांगदसु पंजखिबा पुलिसना थौदोकसि लोकल नोंमैसिनदुना पांगथोखिबनि हाइना गेस तौरमे हाइबा नोंमैसे कापदा अकन मखोल थोई फैमिली सिगी मियोय अहुमकी कोक्ता नोंमै मरु अममम पानखिबगी मखुन लेरमे मखोलसु अहुमलक युमसिदगी थोकलमगनी पुलिसना युमगी भरादा लैबा मियोयसिंग अमदि युमलोनबसिंगदा वरी तौरमी अदुबु नवेंबर की तांग 15 की नुमिदांगदा नोंमै काप खोटपा तौबगी मखोल अमता तादे हायरमे नुमितसिदा हराव कुमहै अमसु लै ममिंगना देबुथाना एकादशी कौई मयामना थोदोक हेंदोकना सोती दिवाली हायरगसु खंगनै नुमितसिदा क्रैकर्स मयाम अमा पोखाई हल्लगा सेलिब्रेट तौनै 25 नवेंबर नुमितसिदा मफम सिगी तोंगान तोंगान बे एरियादा बंबुला थारमे मरमसिना मियामना का हेना अहुब मखोलदा अटेंशन पिरमदे सोकलिसिंग अनि कुनगी 26 नवेंबर दा पुलिसना मसक खंगदबा मियोगी मथक्ता एफआईआर अमखक लौखटलमे मसगी मतुंग थौदोकसिगी मतांगदा इन्वेस्टिगेट तौबा हौरमे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लौथोकपा युमलोनबगी स्टेटमेंट लौबा इमुंग मनुंगी खंगना चानबा मियोइसिंगदा वरी वताई तौबगी थबक पांगथोकलमे सोलांकी फैमिली की बैकग्राउंड की मतांगदसु पुलिसना खंगनबा होटनरमे युम मनुंगदा हालमलिबा मियोइसिंग असिगी फियमसि उरगा मखोय मयामसि मसा कंजनबा होटना खिदबगी मोंग अमखकसु मालमे गोविंद खोंगुप अमदि मफी मरोलसु अदुम फजना सेटलगा लेरमे मनाक्सिदा संगोमगी पैकेट अमसु तारगा लै मागी मोंगसे उरगा थबक मफमदगी हलकपदा एक्यूसे युमदा महाकपु ngaiduna lerega nongmaina kaplaga hatlambagi mong amakhakni masangak thokchanabagi tanja amata fangkhidaba mali गोविंद की नाकोंग मयादा नोंमै मरुसे पालमे सरदा फमुंगदा ब्लैंकेट इंदुना लेरमे महाक से पोथारगा लैबा नत्रगना टीवी गुंबा येंगलगा लेरमसु याय विंटर की मतम ओइबना ब्लैंकेट से यूज तौइबनी मतम सिदा एक्यूसे इखंग खंगौदना चंगलक्तुना नोंमैना कापलगा हालंबा मालमे थंगनबा रूम की थोंग मनाक्सिदा दिव्यासु तारगा लेरमे महाक सुमरम चाना मफी मरोल सेटलमे थंगनबा रूम सिदा कैगुंबा थबक अमा तौरगा लेरमबा याय मखोल अमा ताबदा ममाबु येंगबा लाकपो ओइरमगनी तंजासिदा महाकसु नोंमैना कापखिबा ओइरमगनी महाकि मिट अमगी मखादा असोकपसु लैबा थेंगनरमे दिव्यागी खुत्ता अतासु तोपा थेंगनरमे युम मनुंगदा लैबा पोतचै मयामसि कोइचाइ चारगा लेरमे पुलिसना फैमिली सिगी मचानुपी अहल अमदि मागी नुपादा युमसिदगी करी करी पोतचै मांगबा यावबगी येंगो हाइना येंगहलमे ममागी हक्चांगी तोंगान तोंगानबा पार्ट कयादा सिरिबा सनालुपा अमता यावबा उरमदे दिव्यागीसु सनागी लिक अनि लै मसिमसु मांगलम्मी अलमारीदा पैसा खरसु अदुम मतम चुपदा थमे मसिसु यावबा थेंगनरमदे थौदोकसे थोक्ट्रिकांदा गोविंद महाकी प्रॉपर्टी अमा योनखि हाबा खंगलम्मी मसिदगी अचौबा सेनफम अमसु युमसिदा लेरम्मी थौदोकसे प्रॉपर्टी की चैतनबा लैबगी थोक्लिब्रा हाबगी चिंगनबा अमखक लेरम्मी युमसिदगी सनालुपा पैसा मयाम अमा मांगबना लूटपाट तौबगी थौदोकसु अमुक मालम्मी लमतु योनबगी पाउसिसु इमुंगसिना कनादसु खंगनबा पामलमदे अदुबु युमलोनबा सिंगना खंगलम्मी युमसिदा पैसा यामन लई हाइबसे खंगबगी लोकल की गुंडाना थबकसे पांगथोकलमगद्रा हाइबगी चिंगनबसु अमुक लई युमसिदा दिव्या उनबा मरुप मपंग कया अमसु लाई हाइबा खंगलम्मी मसिदसु नतना मसक खंगदबा मियोय कया अमसु युमसिदा लाई मरमदि सरदा मयुमदा यु योनबगी थबकसे तवी यु योनफम ओइबनिना करम करम मी लाकलमगनी हाइबसु मयामना अदुम खंगबिरमलनी गोविंद से सेंदोय सांदोकपगी थबकसु तवी मरमसिना महाकसु तोंगान तोंगानबा मियोय मखल सुना खंगनरमे इमुंग सिगी लिविंग स्टैंडर्ड सु खितंग वांगलमे युम सिदगी अतांगबा फोन फंगलमे बाइक सु लेरमे अदुबु इमुंग सिदा नंफुदा संखिबगी साइन अमत पुलिसना उरमदे मसिना ताकपदि इमुंग सिदा लाखिबा मियोयसि इमुंग मनुंगा खंगना चानबा नत्रगना इमुंगी मीना कौबो ओइबसु याय लांगबा खोटपा लावबा खोंगबा तौरगदि भारादा लैबा मियोयसिंग अमदि युमलोनबनसु ताबा याबगी ओइथोकपा लै मतांग सिदा हंगबा याबा वहंग अमना जोयलिकागी एक्टिवासी कदाइदे चटख्रे हाइबसिनी एक्टिवा सु लैते सोसु लैते मफम सिदा लाखिबा मियोयसिंग असिना स्कूटी की सोसी
kadaida thami haiba khangba male scooty si makhoina puraga chalamgani haiba gi thajaba amasu leirami wahang pahongi matamda yumsagi opposite laiba neighbor amana 25 November gi midang gi pung mapan gi matungda Govind gi yumdagi mioi ahum kum tharakpa uki hairami mioi amadi chahi kun manga dagina kunthra gi marakta laiba male mahak si jacket lower amadi blue machu gi tupi su uppi hairami ani suba nupa asina chahi kun kunithoi suramdo male masa khara pai angauba amuba langba jacket ama litli amuba khongaw ama seli amadi angangba chapal ama su tonglami ahum suba nupa asina chahi kunthra manga mukki longa oigani khongup tongi makhong se seklaga chali masa mau thai mahaki makhuta local nongmai ama su pairami makhoi ahum stiar da sum kumlakpada hariba nupa sidagi nongmai se makhuttagi gate manak sida su tarami aduga amu khungatlami nupa siga jacket angau balitpa nupa sigana scooty ama start tonaba hotnarami ngaihak leiraga nupa ama yum mathakta kakhatuna atopa so ama amuk proklami ahan bada prokliba so si lanbo eramba yai scooty se start toraga makhoi ahumak mukti dam gi makai rom da chatkirami hariba nupa ahum se marks loinamak uplami asiba haksang ahumak postmortem tonaba district hospital da thakirami yum manungdagi kapthokhraba nongmai marugi tokning ahum I tayaba firo local gi u bottle ahangba fanglami pung kunmari hokirami adubo crime sibu toromliba mioi ahum segi matangda clue amata police na khangbangam lamde police ta pressure amakhak lakpa horami case sigi damak punna ASI tara amasung police personnel ni fu sinarami matung tarakpada constable chama hena sinarami tongan ba angle sida thiba humba tawbada makhoi mayam si busy oiraga leirami accused sing asina satkhiba lambi singda leiriba camera khudingmak ki footage examine tawrami thawdok thokfam mana ki mobile tower dagi su data lawthoklami thawdok thokpa matam sida kanada call thokhi kana paw fauna khi khangnaba data si lawthokpani mobile number gi data lising humdra hena thoroklami CCTV footage chani hena sulakhatlami marak sida police na yum mana ki CCTV footage amada mi engtarami footage sida tongan be scooty da hariba accused ahumsi tonga chatpa urami scooty mayam sigi marakta joelika gi scooty su yarami makhoi mayam si Indranagar da leba school amagi maike da chatlammi mafam sigi su camera se englami camera gi mathengna makhoi ahum na chatkhiba lambi singsi trace tawrami Devra Dev Narayan Mandir gi manak sida Joelika gi scooty se fanglami mandir gi akoi beda leba camera su check tawrami scooty se police na lokhatuna forensic examine su tawrami CCTV footage amada mioi ahum sigi manungda ani khongna chatbasu urami police na camera yenglaba matungda haiba mioi ani sina Joelika gi scooty si thawdok thokfam dagi chelaknaba huran khibani masigi matung mandir gi manak sida hundoklamlaga atopa scooty amada mafam sidagi amuk chatki haibasini ahum suba nupa sina atopa direction da chalami magi mong si hana mangjaunana mafam amada scooty khamduna thamlambagi mong amasu male makhoi ahum si lambida dress change tawki haibagi chingnabasu police na phongdoklami mayam se uraga makhoi ahum si thawdok se pangthok trikanda fazana plan tawraga Solanki family gi yum sida lakpu male chahi kunmanga mukki mamangda Govind Solanki Rajib Nagar area sida safe tawrakhibani mafam sida property broker gi thabak hana tawrami masigi matung samkakpu gi thabak amuk tawrami hawkhiba chahi kunithoi dagi station road ta leba hair salon amada thabak tawraga lei yamna kanna hotnarba matungda mayum se sakhibani masigi matung bhara sandoktuna thagi income su laklammi masida sunatna sendoi sanbagi thabak su tawrami Machanupi ahal monabu luhong birami ani subi machanupi Divyana nursing gi line da mahimasing tamlaga lei Govind gi nephew Gopal gi matung inna maha ki aseng ba horok phum khungang di khokra da gini hairami 2020 gi October da Govind na maha ki horok phum khungang da leiriba lam silupa lakh kun manga da yolami Govind gi machin mana upunna nupa marini ani amadi khungang da lei aduga amana Budheswar road ta lei aduga Govind Rajib Nagar da leibani police na fangliba CCTV footage se ayam bana numidangi pung mapan nagina mapan gi minata manga fawgi marakto erami haiba matam sida thawdok se pangthoklamba oibe yai police na dog squad su sinarami hui sina thawdok thokfam dagi meter chamapan chatlaga leiba mandir amagi manak teleplammi accusing asi mafam sida makut masa ising thaknaba leplamba yabagi oithokpa lei police na fangliba footage sidagi accusing asi gi masak fazana khangbangam lamde adubu police na masak khangnaba yamna kanna hotnarami police na media da thawaina haiba footage sing asi pirami kaigino haigadi police na accusing asigi masak khangbangam maram asina free da sathok sasin tawba yare haibagi feelings amakhak accusing da fawhannabani police na makhoi gi informer mayam se su active oina thamlami Solanki family da thokiba thawdok sigi thamanga gi mamangda atopa incident ama Ratalam da thoklami 2020 gi June gi tang 19 numit ni matam na nungdin oirami
Kasturba area da Dr. Prem Kumar Sisodia ko binupi amagi yumdasu Huran Chintil Lutpat Tobagi Tawdok ama Tokirami. Mahaki makoktasu local nongmaisin naraga kaplami thamanga haukrabasu tawdokse pangthoklam miyoi singi matangda police na kariyamata khangmangamlamde Solanki family da thokliba tawdoksiga mamang da thokliba tawdoksiga mawngsi chap manabana maram oiraga accused singsi amato oiramudra haibagi singnaba amkhak leirame police na Indranagar da leba Nuri guest house ki CCTV camera da yenglaga miyoi amagi masak khangmangamlami 2020 ki December ki tangwanda police na informer amadagi tip ama fanglami Solanki family da thokiba tawdokta chenaba miyoi ama Gandhinagar area da leire haiklami police na khanbasimak thoklami accusing police na masak khangmangamdre haiduna wakhal yang thoktuna free da koicha chatpa horakpadagi accused ama police na faba ngamlami phariba nupasigi mingsi Anurag Palmar Elias Bobby chahi 39 oirame mahak Siratlamgi Binova Nagar sector B da leiba miyoi amakhakni nupasina haidorakpagi matung inna police na miyoi ani amasu farami makoi singdudi Gaurav Bilwal Elias Golu masagi chahi 18 railway colony gi road number 7 da leibani ahum suba nupasigi mingna Lala Babor chahi 19 ni mahak si Gujarat ki Dahodar district ki Jaswara police station na konba area ama oiriba Abharot Limbu Falya koba khungang amadagini Lala ga Golu ga si mari mata thokna basu malami case gi main accused ki mingsi Dilip Debal kowi masagi chahi 38 surame mahakna thodoksigi mastermind ni mahaki laifam Gujarat ki Dahod district ki manung da leiba Kareli Dungri koba khungang amadagini Dilip ki mingsi thodokshida chenaramba sida police makok ngawrami 2009 da mahak nupi ama by force tawraga kidnap tawduna phattaba thabak chatharami matamduda industrial police station da case ama sulakhatkibani 2017 da Dahod tamiyoi ani amasu Dilip na hatlami mapunsi chupa jail da leinabagi chairak su fanglami amadi jail da su leirami 2019 da jail dagi parole thoraklami masigi matung Dilip mirot oikhirami 2020 da mahakna tongan ba crime ani amasu amuk tawrami ahanbada 18 June da Dr. Prem Kumar Sisodia hatkhiba ani subada 25 November da Solanki family amuk tumna hatkibani Dilip na punna miyoi taruk halami amadi nupi amadana phattaba thabak tawrami Dilip na ahanba crime se pangthok trikan chahi nipan gi mamangda yumdagi chenthoraktuna fattabagi lambi da khongdaba horokkibani 2019 da mahaksi parole da jail dagi thoraklamdaba taragadi miyoi mari gi thawai manglamdaba su yai parole pikhiba judge amadi parole gi damak appeal tokhiba lawyer su thokhiba tawdoksigi responsibility lofam thoi parole fanglaba matungda Dilip Ratlam da laklami mahaki mapabung Bausing Dual railway da loco pilot ki thabak tawkhirami Ratlam da Dilip si larik laisu tamlakhi mahaki school sigi director gi nupi si Bisala Solanki kawi 2019 da parole dagi sel aba matungda Ratlam da laktuna Bisala ga thengnarami makoi anisi matam kuinadagi sak mai khangnaba haibado oirami nupi sina Dilipu macha dawna loinarami saba thakpa laifam mahakna loina arrange tawrami Bisala gi matung inna Dilip ki criminal history gi matangda mahakna karimata khangkide hairami khanglam lagadi mahakpu kaidawnungda lahellamoisu hairami Ratlam laklaba matungda Dilip na sasinaba Aadhaar card ani semlami mingna Himanshu Solanki amasung Anupam Sharma gi mingda oirami hariba Aadhaar card se sinaraga tongan ba sim card su amuk leirami mayam se Dilip na mahaki asengba identity lot na ba hotnaribani Dahod ki police na mahakpu fanaba thiraga leiribani Ratlam laklaba matungda Bisala na sinbi khiba baragi room sida thani panmuk Dilip leirami masigi matung atopa mafam amada amuk shift tawrami magi wakhalda mafam amada kuina laitharagadi police lakpa yai haina suchingnaba leirami mahaki nupi Tina Elias Anuradha Indoda lei mahaki mapamdi Dahod ki Anas hariba khungang sidani Dilip amasung Tina gi macha ani leirami 2020 December gi matung ina macha amana chahi mari natragana manga amasung ani subasina tha manga subata ngairi parole dagi thoklaba matungda Dilip anirak subu oina mapa oikhi haibani Ratlam da laklaba matungda Dilip na mahaki oiba geng ama semlami miyoi kharana Dahod tagini khara amana Ratlam dagini Dilip makoi mayam se tawraga lamgi oidaba che chang kaya ama sarami amadi namfuda lam kaya amasu mingondagi munduna yonba khotpasu tawrami Bisala Solanki na mahaki school si 70 lakh ti yolami Dr. Prem ba Bisala Solanki ga haukiba chahi 15 dagi marup oiduna lakhibani Dr. Prem na nongma Bisala da call tawraktuna mahaki yumgi makha si hanglaga lei kanagumba bharada leningba mi yawba taragadi mangonda pau piro hairami Bisala na Dilip ta hairami mahak se room pamlaga leiribani Dilip ahanbada room se yengba laklami mafam se yorlaba matungda yumbu se doctor nupi amani haiba khanglami paisa pairamgani sanalupa su mayam ama leiramgani haina Dilip na khalami Dilip na lutpat tawnaba miyoi aniradi tawrami maming na Hemant masagi chahi 19 amasung Sumit Singh masagi chahi 12 ni
Dilipna plan tawrami masigi matung 18 June Dilip amasung Sumit Dr. Prem gi yumda laklami. Dr. Prem Dilip masak khanglami maramasina imungda kausinduna phamalami yumgi mapandana hemansi kari kari lay kanala I haina yengduna layrami. Matam se nungdinni Dilip na nongmay lawthoktuna Dr. Prem gi makokta nongmay na kaplami masigi matung mobile sanalupa paisa puraga mafam sidagi laklami. Mi halaba matungda makoy ahum Dilip Sumit amasung hemanna chap manana huralakpa pochai singsi yenarami. Wafam mayam se Anurag na police na faro matungda hadorakhibani. Maramdi mahak su Dilip ki gang members ama oibana wafam singse khanglami. Dilip haujik su police na faramdre. Maram asina police ta Dilip na atopa crime ama amuk torokadra haibagi akiba ama khak lairami. Solanki family ki thodokta chenaba Lala Golu Anurag ki matengna Dilip puthiba haurami. Matam sida Dilip si Ratlam ki town colony ki house number 338 ta bhara da lay yumbu gi mingna mayang kawi. Haiba yumsigi boundary ki wall ama khara kairami. Mafam sidagi labuk ki maikaida chatpe yai. Yumgi main gate tadi camera lay maram asina Dilip main gate romda amukta chatte. Maning maha se fauraga chathok chachin tawrami. Haiba yumsida ikui kuidrika na shift tawrakpani. 25 November numitta Solanki family se hatkibani. 23 November da mahak na hanagi yumsi thadoklambani. Maramdi police laklagasu khangdanabani. Mahak si anoba mafam midtown colony sida lotuna lairami. School gi director nupi Bisala gi mabung ama Govind gi yum sida bhara da hana lairami. Tha ani ahum gi mamangda mafam si vacate tawkhibani. Bisala su mabung se unaba Govind gi yum sida yamna toina lakpadagi sakmai khangnarami. Bisala gi Sumit koba masanupa masulai. Govind Sumit ki samkakpa Bisala gi yumda hek chali. Dilip se Bisala ga close oibagi mafam sida Dilip Govind ga amuk thengnarami. Govind ki dukanda sam kakpa koi kakpa Dilip se laklami. Marup mapang oreklami. Dilip na target tawriba miyoi singse ayambana mahak na thabak se pangthokpada oppose tawroidaba nupi oina choose tawi. Solanki family dasu Govind se ayuk ki pung 8 dagi hauraga numidang ki pung 8 fawba salon da lay. Yumda mama machatani lay hawribasi. Dilip na Govind na close oiba hanjalami. Yumda su lakthok laksing tawrami. Matam sida Dilip na Govind na October thada magi lam ama yonki. Yumda yamna chawba senfam lay haiba khanglami. Masigi matung Dilip na mahak ki target si Solanki family da oina thamlami. Mahak ki lariba gang khutpu sidagi miyoi ahum haibadi Anurag Golu amasung Lalabu thabak se pangthoknaba choose tawrami. Makhoi ahum siga punna thabak se pangthoknaba plan yat pa haurami. 25 November gi date se choose tawbagi maramdi numit sida harau kumai lay. Mayamna tharakpa bambula gi makholna local gi nongmai kapagi sound si namsen bangamgani khalami. 25 November gi numit se laklami. Imung sigi daily routine si hanagum tawribra haina Dilip na check tawrami. Yum sidagi meter changarom lapna ising honba gari amagi manakta bike ama khamnaga lairami. Mafam sida Goluda bike se on tawraga thammu hairami. Thabak se pangthoklamlaga karamba lambi da chatkani haibasu loinamak khangdoklaga lairabani. Yum sida khara chatlaga scooty amasu khamlaga thamlami. Masigi matung Dilip Anurag Lala Solanki family gi yum tamalaklami. Pung nipa ni swaida yum yaurami. Room amada sarda blanket induna TV yenglaga lairami. Dilip na nongmay lawthoktuna sarda da nongmay na kaplami. Khonjal tabada Divya su laklami. Mahak se ata tolaga lairambani. Mangonda su nongmay na kaplami. Masigi matung makoy ahumna imung sida kari kari lay haina thirami. Nupi animak ki masada yauriba sanalupa sing lawthoklami. Case oina lupa lising kun fanglami. Yum manungda chawrakna minute yankhay mga muk lairami. Yum dagi thoroknaba tawrikan Govind thabak tagi halaklami. Magi nupi gi room da changlami. Govind na wa ama fawba ngangba nangdringay Dilip na Govind gi makokto nongmay na kaplami. Masigi matung imung sidagi gari gi so ama lawraga makhada kumaklami. Adubu so si onarammadagi amuk hanna karaga Activa gi so si lawrami. Joylika gi scooty da Dilip amasung Lala tongduna lambi amada chatlami. Anurag na Golu gi manakta laklami. Masigi matung gari se thawrami. Dilip amasung Lala makoy na hana mangjawnana khamnaga thamlamba scooty manak sida laklami. Masigi matung Lala na Joylika gi scooty se thawrami. Dilip na hana gi scooty se thawrami. Masigi matung makoy ani mandir gi manakta laklami. Joylika gi scooty si mafam sida khamlami. Rumalama na handle se tethoklami. Masigi matung mi lainadaba mafam amada makoy gi dress change tawrami. Masigi matung hura lakliba potche mayam si yenthoknaba Dilip ki bahra gi room sida yoroklami. Dilip na Anurag ta sana gi khudop ama lupa gi nakong gi zumki ama amadi case oina lupa lising mga pirami. Anurag na posak sing asi mahak ki angangba machugi TVS bike ki seat makhada fi amana yomsalaga lotuna thamlami. Thodok thokpa matamda mahak na set ki mafi maro chapal loinamak industrial area amada lang thokhirami. Goluda na sana gi lik ama lupa gi khudop ama amasung case oina lupa lising ahunga chamga pirami.
गोलूना महाकी गांधीनगर लेब चागी दुकान सिदा हाइब पोचे मयाम से लोटलगा थमलम्मी थौदोक थोकप मतमदा सेटखिबा ड्रेसिंग मयुमदा लोटलगा थमलम्मी लालागी नोंगमई अमा लई दिलीप न मंगोंदा सनागी लिक अनि पिरम्मी महाकना सेटखिबा ड्रेस खरा गोलूगी युमदा लोटलम्मी दिसंबर की तांग 3 दिलीप से मखोंगना मिड टाउन कॉलोनी रोम चतुनी लई हाइबगी टिप अमा फंगलम्मी एसपी की पाउताक मखादा पुलिस ने महाकपु कोइसलम्मी अदुबु दिलीप न नोंगमई लौथोक्तुना काबलकपदा पुलिस पर्सनल मंगा सोकलम्मी पुलिस ने हल्लगा खुद थाबदा दिलीप मफम सिदा सिरम्मी मसिगी मतुंग मयुमगी मिदा पाउ पिखिरम्मी मथंगी नुमित्ता दिलीप की मपा महाकी लोइनबी अमदी अतोप इमुंगी मियोइसिंग हॉस्पिटल योरक्लम्मी दिलीप की नुपी मचा अनि पुरगा लाक्लम्मी पोस्टमार्टम तौरगा दिलीप की असीबा हक्सांग इमुंग दे सिनरम्मी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तौबा लोइसलदुना 2021 की अक्टोबर की तांग 9 फाउदा रतलाम की कोर्ट चार्जशीट फाइल तौरम्मी जोइलिका की स्कूटी की हैंडल दगी लाला की डीएनए फंगलम्मी एक्यूजिंग मफी मरोल दगी सोलांकी फैमिली की डीएनए फंगलम्मी दिलीप की भाड़ा की रूम दगी लोकल की नोंगमई अमसु फंगलम्मी पुलिस ने डॉक्टर प्रेम कुमार हाटपगी हेमन अमसुंग सुमित सुफारम्मी मखोई अनि की मथक्तसु तोंगानबा केस लौखटलम्मी सोलांकी फैमिली की केस 2026 लोइसिनखिरम्मी 2026 की जून दा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना गोलू लाला अमसुंग अनुरागपु अहुमलक पुंछि चुप्पा जेल दा लैनबा दंडी पिरम्मी दिलीप ती नोंगमईना कापतुना हाटखरबनिना मागिदी केस अमत लैरमदे मतंग सिदा वारी सिगी इन डिटेल्स ती लोइजरे थौदोक्सुगी मतंगदा मयामना मोट फोंदोकनिंगबा लैरगसु कमेंट सेक्शन दा थंबिरमु हाइजरगा वारी सि मतंग सिदा लोइसिनजरगे थैंक यू एवरीवन।